بسم الله. بونج منصوبات المفعول لأجله. الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، قصدتك ابتغاء معروفك. المفعول لأجله دегенimiz الاسم المنصوب ол есім және منصوب. الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل, яғни етістіктің не себепті істелгендігін баяндайды. Мысалы, қама зейдун иджлалан ли амрин. Зейд амрды сыйлау үшін тұрды, яғни тұрды. Қама зейд не үшін тұрды? Иджлалан. Қама فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إجلالا bizde المفعول لأجله. Yani ne için turdu? Zeyd iclalen, yani ona sıylav için, hürmettev için turdu. İclalen mef'ul li eclihi mansub alamat nasbihi el fathatu zahiratu ala ahirihi. Li amrin el jar ve mecrur mutallaq bi iclalen. Kelesi söylemdегі misal qasattuka ibtiga ma'rufik. Yani men senin жақсылығыңды қаладым дейді. Yani qasattuka немесе бардым дейді. Ne үшін бардың, не үшін істедің оны десе ibtiga ma'rufik, senin жақсылығыңды қалау үшін дейді. Ibtiga, yani етістіктің не үшін, іс-қимылдың не үшін болғанын баяндайды. Ibtiga المفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. معروفك مضاف إليه مجرور. تنكته.